看看，我说什么来着？你们之中早就有人意图不轨，你说对不对？今日便看在金氏老家主的份上，暂且放过你们。但是告诉你们，如果再有人胆敢违抗温氏，segur que tomba i ens podrem alliberar. Prou! Quan jo dic prou, és prou! Silenci! Bueno, un whisky y a dormir. 啊，蓝湛。 Som com animals i ens tatuem nits sota la pell. Animals. Com SDO a caster persona. 蓝忘机，忘机兄，蓝二公子，蓝湛，季兄，有钱哥哥，汉光君，汉光君Wangxian! Just a temps que no em mengi el collons de gatet i escalar les sanefes del teu vestit i falcar el peu esquerre en un escosit i arribar-te a l'espatlla i seure en un botó i agafar un palet d'aire i amb un saltiró enganxar-te un cabell i impulsar-me en un últim salt final.好，好。哎呦，客官，喝点什么？汉公君，丹药和施针都无效，这该如何是好啊？汉光君，这剑灵沾染了阴虎符的黑灵，莫非真的是夷陵老祖冲出江湖了？可那夷陵老祖已经死了16年了，难道他真的夺舍了？
l'escurçó negre. Hail, Edmund, Lord of Adder's Black. Hello. Step no nearer, for already I see thy bloody purpose. Thou plottest, Blackadder. Thou wouldst be king and drown Middlesex in a butt of wine. No, it's far worse than that. I'm in love with my manservant. Oh, well, I'd sleep with him if I were you. But what about my position, my social life? Very well, then. 3 other paths are open to you. 3 cunning plans to cure thine ailment. Oh, good. The first is simple. Kill Bob. Never. Then try the second. Kill yourself. And the third? The third is to ensure that no one else ever knows. Ah, that sounds more like it. How? Kill everybody in the whole world.